मणिपुर की लानगा मरी लेना पुलिस ना लौखटप केस लिसिंग तरुक चांगा कुंथ्रानिथोय सुरे सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर अमसुंग मेसिनरी मपुंग फाना पुमतोय तोयरे हैना फोंदोखरे मणिपुर की डीजीपी राजीव सिंहा इराई नुमित की नुंगथिल पुंग अनिदा सुप्रीम कोर्ट मसा लागना बखंगनखरे सही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारीगा सागोनना येलहो फुरुप सिंगी मनुंगदगी मेजॉरिटी मैटेना मांगजिल थादुना सोंथोकलगा योलखिबे स्टेट असिगी ngमखैगी अपुनब सक्तमदगी मचेट अमा फकलगा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन लौगनी हाइबगी डिमांडा फुरुप असिदा ओनसेनदुना हिंसा हाइतमबगी तमथिरबा थौंगसिंग सथरखिबा मे अहुमदगिना ngarang फावबदा थोखिबा लानगी मनुंग सनबा थौदोकसिंगा मरी लेनना मणिपुरदा रेजिस्टर तौदुना लौखटपा केस लिसिंग तरुक चांगा कुंथ्रानिथोय सुरे अमसुंग मसिगी मनुंगदगी केस तारामाथोयना नुपीसिंगी मथक्ता सथबा थौदोक मरी लेनबनी हाइबा वाफम लेबाक सिगी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताना सुप्रीम कोर्ट तो फोंदोरपदगी कोर्ट असिना थोखरिबा थौदोक सिंगा मरी लेनना पुलिस न सथबा इन्वेस्टिगेशन लेंगम सांगमद्रे हाइना फोंदोखिबगा लोइनना मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर अमसुंग मेसिनरी मपुंग फाना पुमतोय तोयरे हाइना फोंदोखरे लेबाक सिगी ख्वाइदगी वांगलबा वायल संग असिना हौजिक मणिपुर ओइरिबा फिबम सिगी मतंगदा वाफम सि फोंदोकपा खक्तनतना मणिपुर कांगलुप मसेनगी लान हौरकपदगी जून 1 2023 दगी स्टेट असिगी अनौब डीजीपी ओइरखिबा राजीव सिंहाबु लाक्लिबा इराई नुमिकी नुंगथिल पुंग अनि तारकदा मसामक सुप्रीम कोर्ट लाकदबनी हाइना खंगनखरे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लुसिंगलगा जस्टिस जेबी पर्दीवाला अमसुंग जस्टिस मनोज मिश्रा यावबा अपुनबा बेंच अमना ngasi मणिपुरदा थोरकलिबा थौदोकसिंगा मरी लेनना पिटिशन सरोंग अमा लौखतुना पिटिशन सिंग असिगी हियरिंग पांगथोकी अपेक्स कोर्ट असिना लौखलकपदा अमोट पथबकसिंग सथखिबनी हाइबा विक्टिम नुपी अनिगी माइकेदगी फाइल तौरखिबा पिटिशन सु यावखी पनबे याबदी ngarang su petition mayam asi supreme court na laukhатpa horaduna manipur lenga ki maikeida case sing asiga mari leinaba wahangkya hangkhrabani aduga ngasi makha tana matter sing asi laukhalakpada supreme court ki maikeidagi manipur police na laukhatkiba case sing asi tha ahum lomgi manungda thodok sing thokhraba matungda laukhatpani amasung miyoi khara khaktama case sing asiga mari leinana phaba ngamli haiki पुलिस की माइकेदगी सथगदब इन्वेस्टिगेशन मतम चाना सथदबगी प्राइमा फेसी फंगले हाइबगा लोइनना यामलबा थौदोकसिंग असि थोखिबगा थौदोकसिंग असि मतंगदा केस रजिस्टर तौदुन लौखटपगगी मरक्ता मतम सांगना कानरे हाइकी मरमसना केस सिंग असि इन्वेस्टिगेशन मपुंग फाना सथबंगम हन्नबगीदमक्ता मणिपुर की डीजीपी लाकनबा खंगनखिबनी हाइरी सुप्रीम कोर्ट मणिपुर थोखिबा थौदोकसिंगी मतंगदा फाइल तौरप पिटिशन सिंग लौखलदुना मखाताना खनरकपदा मणिपुर की माइकेदा लेपखिबा सॉलिसिटर जनरल ना एफआईआर केस लिसिंग तरुक चांगा कुंथानिथोय रजिस्टर तौरे अमसुंग केस सिंग असिगी मनुंगदा तारामाथोयदी नुपीदा सथबा क्राइम गा मरी लेनबा सिंगनी हाइबा वाफम फोंदोरकपदगी चीफ जस्टिस ना केस क्या जीरो एफआईआर दा लौखलबगे हंकी लोइनाना जीरो एफआईआर दा लौखटपा केस क्या रेगुलर एफआईआर केस दा उंखटखिबना कयानो हंकी चीफ जस्टिस की वहांग असिदा सॉलिसिटर जनरल की माइकेदगी सबचाबो पाउखुम पीबांग अमखिदबगा लोइनाना मणिपुरदा लौखटखिबा एफआईआर केस लिसिंग तरुक चांगा कुंथ्रानिथोय असिबु ऑफिसर सिंगना ngarang अहिंग फावबदा सेमखिबा चार्ट की मतुंगिनानी हाइकी अदुगा नुपी अनिदा अमोटपा थबक चथकी हाइबगी वीडियो वायरल अदुगा मरी लेनना फारिबा मियोइसिंग अदु करम मतमदा फाबनो हाइना हंगलपददी सॉलिसिटर जनरल की माइकेदगी वीडियो अदु वायरल ओइरकपदगी फागतखिबनी हाइना खुमकी पाखुम असी तारब मतुंगदा चीफ जस्टिस ना मखाताना फोंदोखिबदा हारिबा थौदोक असी मे मरीदा थोखरबसु मसिगी केस ती जुलाई 8 ता रजिस्टर तौखिबा असिमक यामना हक्सिनबा थौदोकनी हाइरदुना केस सिंग लौखटबदा मतम सांगना सोंथकी हाइबसी असेंबा वाफमनी हाइकी स्टेट पुलिस ना केस सिंग असिगी इन्वेस्टिगेशन चथबा ngamdre हाइबा वाफमसु फोंदोखी लोइनाना अमोटपा थबक चथखिबनी हारिबा नुपी अनि अदु मियामगी मोप अमदा पुलिसता सिनखिबनी हाइरदुना मसिदा सेनबा पुलिस पर्सनल सिंग वाहंग पाहुंग चथरबरा डीजीपी न थिगलबरा अमसुंग डीजीपी कैदौरी हाइबगा लोइनाना महाकी मथौ करिनो हंकी लोइनाना मणिपुरदा थोखिबा थौदोकसिंग मरी लेनबा केस पुनमक सीबीआई दा सिनबा ओइथोक लोइ हाइकी मतंगसिदा सॉलिसिटर जनरल गी माइकेदगिसु नुपीदा चथखिबा क्राइम सिंग मरी लेनबा केस तारामाथोइदी एजेंसी असिदा सिननबा थौरांग लेरे हाइकी मणिपुर की थौदोक सिंग मरी लेनबा केस सिंग असि लौखतुना खनरबा मतुंगदा मणिपुरदा हौजिक ओइरिबा फिबंगी मनुंगदा रिहेबिलिटेशन अमसुंग लांजेनरबा मियोइ सिंगबु मसागी मयुम सिंगदा लैहनबन सिंगबगी थबक सिंग सुपने येंसिनबा हाई कोर्ट की जज सिंगी कमिटी अम सेमबगी इंगित पीखी कमिटी असिना सुंबा मोंगदा स्टेटमेंट सिंग रिकॉर्डिंग तौबगा लोइनना प्री इन्वेस्टिगेशन की थबक सिंग सुमना पांगथोहनबगी थौदांग लौगनी हाइकी ngasi apex court asida manipur ga mari leinaba case singi hearing satharakpada petitioner kharagi maikaidagi kanglup masel gi lal leptana satharakpana mok singda thamlakliba victim singni haiba miyoi singi mari mata singna makhoi gi haksang sing lotion bangamdre haiba wafamsu pukhalaki adum moinamak wafam sigi matangdadi hojik phawda claim tawdriba haksang sing ayambana
Manipur logi wangwada sangsilakibasingni haina phongdokhi adumoinamak mahaki wafam asi petitioner singi maikaidagi advocate Nimas Pasha amasung senior counsel Colin Gonsalves na yaningdaba phongdokhi haksang ayambadi tribal singini hairaduna makoigi imung manungda pau pidabadagi lawsinba ngamdabani haiki atopa pau mana Kokomi na sinduna sakkiba rally da saruk yaki haibagi maralda Kuki militant-singna Kom Union Manipur gi president furakpadagi sining chitta hinghore Manipur de NRC sana hangadabani haiba yauna coordination committee on Manipur integrity samna kokomi haina khangnaribasna sinduna mamang thagi kunma panda imphal manungi lambi singde yamnaba miyamna pik thanna saruk yaduna sakkiba rally amasung mifam pangthoktuna ware manga lawkiba khongjangda saruk yaki haibagi maralda khulai paiba kuki militant kunthra romna Kom Union Manipur gi president sarto ahau kombu tamthina phurakpadagi sining chitta hingoduna rims laika nakhre Thaudosi matang da soklaba sarto ahau kom sahinani phumanga apokpa sarto Paula kom khoiren taktagi hojikni imphal da leirkiba miyo esina pawmi singda hai ngarang nungthil pung ahum rom tarakpada mahak imphal dagi khoiren takta leiba mahaki yum da satki adubu mahaki yum yodringai nungthil pung mari makhai rom tarakpada singphai haina khangnaba mafam yorakpada kuki khulai paiba kuncha romna mahakpu lambi da thallaga phaduna singphai da leiba kema mada pusilaga tamthina phurakibani hairi Pubadagi hendoktuna mahaki makhong da sunongwena kapsilaki adubu laibu phabadagi palhodabani hairi Magna makatana hai Kuki militant-singna mahaku pharaba matungda makoigi intelligence ki matungina sarto ahau kombu arambai tengol amadi kokomi ga mari leinai kokomi ne sinduna sakkiba rally da saruk yaki haibani singba maral kya siraki masigi damakta mahaku hek ubuga nongwena kapnabagi order phauba tholaki haina ki halaki hairi adumoinamak mahaki maikaidagidi makoigi intelligence ki source adu lale haibaga loinana kokomi amade arambai tengol ga mahaka mari leinade haina asengba wafam sing phongdokpadagi Kuki militant-sing aduna mangonda pau phauna hugdabadagi thokibani hairaduna ngaknarasi hairaki hairi adumoinamak ahing aduma makoigi kemta lehelaga mahaku thadorokibani hairaduna mahaku lana lawriba silaibak thibani adumoinamak wakhal taminaba simakti phare haiki Maite yamadi Kuki isilnaw singna Manipur gi ing tappa puraknaba honaminasi kom phuruknasu ing tappa pamjabani haiki Kuki militant-singna phurakpada mahaki makhut oi tekpaga loinana haksangi tongan mafam kyada shoki mahak ngasi numidang pung 3 lom tarakpada rimsta purakpaga panthadana special ortho wata admit tawduna layengkhre hairi atopa pawmana parliament prime minister na Manipur gi matang da wangangu yadre Malik Arjun Kharge Paobilai Raja Sabada Ikhoibu Wangang Nabagi Tanja Pibidre Rule Saniga Humputeret ki matungina Parlamenta Manipur da thokliba wathok asigi matangda numit 13 dagi lepa leitana wangang duna lagli Manipur da thokliba irang asi apikpa irang ama natte leibak asigi yam chawba irang amadi wathok amani haina Indian National Congress ki president su oiriba Raja Sabada opposition gi leader oiriba MP Malik Arjun Kharge na phongdokre Ngasi Parliament House ki mamangmaktada pangthokiba pawgi mifamda mahangna makata duna haiki aikoina pambadi Prime Minister Parliament laktuna Manipur gi wathok sing asi matangda wangang biu amadi mahaki oibo wakhalona du thambiu haibani wathok asi supnagi Home Minister khakka mari leina ba wathok natte Prime Minister da phangba paw khudimak Home Minister da phangde adubu laibak thibadi ngasi phawba Prime Minister Narendra Modi na Parliament laktuna wangang na ba sem saba udri Mahak hauzik election gi publicity gi damakta Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh amadi Pune da satuna leiri. Hari wafam singa sida kari karamba asauba thaurang leibana no mahakna parliament ki mifam phawba yaudana satliba asi mahakna saluba mafam khudimakta opposition party gi mayokta su wayamna ngangli. Prime Minister Narendra Modi na parliament ta phamduna miyam gi wa taduna paukhum piba gi mahutta atopa mafam singda satuna wa ngangli. Parliament ta oina laktuna wa ngangbiu maduda ikhoisu mahakna ngangli wafam adugi sapchaba paukhum soidana pigani. Mangangasi India gi state ama oiriba Manipur da misimina yauna yum kai kya mai saktuna thokliba wathok asigi matangda wafam ama phawba haidana leiri Parliament ki rule number 267 amadi 176 da yamna khenaba lei rule number 176 ki matungina pung ani amadi ani makhai khana nainaba yai aduga rule number 267 tana matam sangna Parliament ta party khudimaki miyoi singna khana nainaba yai Asuk chawba misimina yauraba yung kai kaya mai chaklaba amadi relief camp tamiyoi lising kya sangjafam lawduna leiriba asi kanana thokalibano haibasi asobo hang amani Home Minister numit humni Manipur da leirami hairaga ngasi phawwa wathok asi loisinba ngamdriba karigino wathok asi nemthakibagi muhutta hen chawba hengalakli wahang sing asi Prime Minister da hangani amadi mahakki paukhumsu aikoina tagani media da hiramasi gi matangda wari sanana ba thaurang tawraga lei opposition yadabani haina lana su sandokli Opposition party na Manipur gi issue gi matang da wari sanana bagi damakta numit 13 ni dagi Rajya Sabha da ngai duna lagli
पार्लियामेंट की पुआरीदा अहानबो ओइना MP 65 दा रूल 267 की मनुंग सन्ना नोटिस थाखरे मसदगी हेन चाव थौदोक अमुक्त फाव थोखिद्री मेजॉरिटी ओइरिबा लेंगाक असिना लेबाक सिबु चावखटले हायरबसु तसेंगनि येंगलुरबदी लेबाक सिबु मनिंग हललिबा मियोय सिंगदी पालिबा लेंगाक असिनी हायनसु महांग मखाताना फोंगदोखी अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो भी येंगबिरिबो खुदिंगबपु खुरुमजरी।